Bastırın. Jilet bastırça, jilet bir ayakta. Ha. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Nurzaman Batır. Gelip kaldın mı? Жақсы келдің mi? Aa, Ay молодец. Қаншаншы? 4-ші класс оқып келең, Жақсы оқып атасың ба? aa, Мен сені көріп тұрып, не істедіңіз демейсің ба? Сұрайсың ба ошентип? aa. Мен дағы сендей кичинекей кезимде ошентип кар жинеп мектепке барчу элем. Кеңсуу деген айылыбыз менин азыркы таждасаң болот. Түз эфирге чыксаң болот. Апаң менен апаңа тарттыр дейби, макулбу? Макулбу? Мен айтасың, сураса, биз колдонолучу десе айтасың. Жок, бул деген жеке мага берген подарок президенттин деп. Макулбу? Күтөт. Макулбу? Үйүңө апарып коюп аласың. Интернет барбы айылыңарда? Aa, Апаң менен атаңдын интернети бар да, телефонда. Футболду жакшы ойнойсуң ба? Нападающийсиңби же защитниксиңби? нападающий. Нападающий? Ой, молодец. Анда сенден бирдеме чыгат экен анда. Мына, могу топ сага, белек. Мына. Мектепте балдар менен ойнойсуң, Бул болсо китеп, уңгу жол. Улут деми уңгу жол деген китеп мына. Биздин берген, элге берген багытыбыз. Муну дагы окусаң болот. Өзүң окуй албасаң, кежейлериңе берип кой.